Salams and welcome. Thank you for joining me in episode number 503 of the Afrikaans translation of the Holy Quran. Ons is nou besig met die Heilige Quran en die Heilige Quran is by Imam M.A. Baker. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. In die naam van Allah, die barmhartigheid, die genade. En as ons gesê, we're busy with chapter 55. Die barmhartigheid Surah Rahman, chapter 55 Surah Ar-Rahman, a beautiful, beautiful, prachtige vers. En soos ons gesê, hierdie vers, beautiful hoofstuk, maar hierdie vers occurs 31 tyd in hierdie hoofstuk, né? Watter van die gunste van julle Heer sal julle dan aanken? Right, laat ons begin. Die oordeel van die misdadiges. Almal wat daarop is, sal vergaan. En die aangesig van die Heer sal alleen voortbestaan. Die Heer van die heiligheid en eer. Watter van die gunste van julle Heer sal julle dan ontken? Which of the favors of your Lord do you deny? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Almal wat in die hemele en op die aarde is, smeek hom om gunste. Elke oomblik is hy in 'n toestand van heiligheid. Watter van die gunste van julle Heer sal julle dan ontken? Which of the favors of your Lord do you deny? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Spoedig sal ons met julle afreken, o julle tweeleers. Watter van die gunste van julle Heer sal julle dan ontken? O vergadering van djinn en mense, as julle in staat is om deur die streke van die hemele en die aarde te gaan, doen dit dan. Julle kan nie daardeur gaan nie, behalwe met verlof, without permission, né? Watter van die gunste van julle Heer sal julle dan ontken? Die vlamme van vuur en vonke van brons sal oor julle afgestuur word, dan sal julle nie in staat wees om julle te verdedig nie. Watter van die gunste van julle Heer sal julle dan ontken? Which of the favors of your Lord do you deny? Wanneer die hemel dan uit mekaar sal bars, sal dit rooi word soos rooi leer. Watter van die gunste van julle Heer sal julle dan ontken? Op daardie dag, dan sal nog mens, nog djinn, oor sy sonde ondervra word. Watter van die gunste van julle Heer sal julle dan ontken? Die misdadige sal aan hulle kenmerke herken word, en hulle sal aan die hare en die voete gegryp word. Watter van die gunste van julle Heer sal julle dan ontken? Dit is die hel wat die misdadiges verloon. Daar sal hulle tussen die vuur en kokkende water rondgaan. Watter van die gunste van julle Heer sal julle dan ontken? Which of the favors of your Lord do you deny? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Join me in the next episode. Alhamdulillah Rabbil Alamin.